Umuntu yarwaye indwara runaka ni byiza ko ajya kwa muganga bakamusuzuma kugira ngo bamenye indwara afite ari iyihe, bityo bifasha abaganga kumenya imiti bamwandikira, kuko birazwi ko kwa muganga basanasana iminsi ikicuma. Gusa rimwe na rimwe hari igihe umuntu arwara igice cy'umubiri runaka bikaba ngombwa ko icyo gihe nta bundi buryo bakivura uretse kugisimbuza ikindi gice cy'umuntu muzima ushobora kwitanga akagiha inshuti ye cyangwa umuvandimwe we. Ibice by'umubiri bimenyerewe gusimbuzwa ni ibirimo impyiko. Ntibimenyerewe ko umuntu yaterwa impyiko y'inyamaswa ngo akomeze kubaho, gusa ubushakashatsi bwamaze kwemeza ko umuntu ashobora guterwa impyiko y'ingurube kandi agakomeza kubaho, nk'uko ngiye kubibaramburira mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku muntu umwe watewe impyiko y'ingurube, ubu akaba yaravuye kwa muganga ari muzima. Jye mwumva ndi mwarimu Kijana, mbahaye ikaze. Umuntu wa mbere watewe impyiko y'ingurube yahinduwe yavuye mu bitaro arataha nyuma y'iki gikorwa cya mbere cy'akataraboneka gikozwe mu rwego rw'ubuvuzi bw'ikiremwa muntu. Uwo mugabo w'imyaka 63 yasezerewe mu bitaro kuwa gatatu tariki ya 3 Mata 2024 nyuma yaho aherewe ubu buvuzi mu bitaro bya Massachusetts General Hospital MGH byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mateka y'abashakashatsi mu by'ubuvuzi bageragezaga gutera ingingo z'umubiri z'ingurube zahinduwe ariko ntibigire icyo bitanga. Ariko iyi ntambwe yagezweho yishimiwe cyane n'abahanga bavuga ko idasanzwe mu bijyanye n'ubuhanga bwo gutera ingingo z'umubiri. Iyi nkuru yatangajwe ku ya 3 Mata 2024 na biriya bitaro bya MGH, ari nabyo bya mbere binini by'ishuri rya kaminuza ya Harvard Medical School ryigisha iby'ubuvuzi mu mujyi wa Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iri tangazo, ibi bitaro bivuga ko no murwayi Richard Lex Lehman wo muri Weymouth, Massachusetts yararembejwe n'indwara y'impyiko, yari igeze ku rugero rwa nyuma, akaba yarakeneye guterwa indi kugira ngo akomeze kubaho. Abaganga be bakoze uko bashoboye bamutera impyiko yahinduriwe uturemangingo mu gikorwa cyo kumubaga cyamaze amasaha 4 ku wa 16 z'ukwezi kwa Werurwe muri uyu mwaka wa 2024. Bavuga ko impyiko nshya ya Suleiman ubikora neza kandi ubatakivurwa hakoresheje ubuhanga bwa dialysis. Dialysis ni uburyo bwo gukura imyanda n'amazi arenze mu maraso mu gihe impyiko zihagaritse gukora neza, akenshi bikubiyemo kwerekeza amaraso ku kamashini kagomba kuyayungurura. Mu itangazo, Suleiman avuga ko kubona yarashoboye kuva mu bitaro agataha ari muzima ari kimwe mu bihe by'umunezero bidasanzwe mu buzima bwe. Yagize ati, ndanezerewe kubona nongeye guhura n'umuryango wanjye, inshuti n'abakunzi banjye, ntikoreye umuzigo wa dialysis wangizeho ingaruka ku mibereho yanjye mu gihe cy'imyaka itari mike. Muri 2018 uyu mugabo yatewe impyiko y'umuntu wapfuye, ariko akaba yari yatangiye kurwara mu mwaka ushize wa 2023, ari naho abaganga batangiye gutekereza uko bamutera y'ingurube. Ati, simbifata nk'igikorwa cyo kumfasha gusa, ariko ni inzira yo gutanga icyizere ku bihumbi by'abantu bakeneye guterwa impyiko kugira ngo bashobore kubaho. Iyi mpyiko nshya yatewe yahinduwe n'ikompanyi yitwa eGenesis yo muri Cambridge ikora imiti kugira ngo bakuremo uturemangingo tw'iyi ngurube twashoboraga kumugirira nabi, hanyuma bongeramo uturemangingo tumwe na tumwe tw'ikiremwa muntu kugira ngo ishobore kugira imiterere y'umuntu nk'uko ino kompanyi bivuga. Muri iki gikorwa ibi bitaro bivuga ko byafatiye ku mateka yayo ashingiye ku gikorwa cyo gutera ingingo y'umubiri ku nshuro ya mbere. Mu 1954 nibwo bakoze iki gikorwa bwa mbere, hamwe kandi n'ubushakashatsi bakoranye n'ikompanyi eGenesis ku bijyanye no gutera ingingo z'umubiri hagati y'ibiremwa bidahuje uturemangingo, ikizwi nka xenotransplantation, mu myaka 5 ishize. Itsinda ryakoze iki gikorwa riracyishimira rikavuga ko ari intambwe idasanzwe ishobora kuba igisubizo ku kibazo cy'ikena ry'ibice by'umubiri ku isi, cyane cyane ku barwayi iri kena rigiraho ingaruka ku rugero rutandukanye n'urw'abandi. Winifred Williams, umuganga wa Suleiman muri ibyo bitaro, agira ati,
habonetse ingingo nyinshi z'umubiri bivuye kuri ubu buhanga bushobora gufasha cyane mu kugera ku buringanire mu bijyanye n'ubuzima bw'abantu no mu kubona igisubizo nyacyo ku kibazo cy'indwara y'impyiko ku barwayi bose bayikeneye. Nk'uko bigaragazwa n'imibare y'ishyirahamwe ryo muri Amerika ryitwa United Network for Organ Sharing, abanyamerika barenga 100,000 bakeneye guterwa ingingo z'umubiri kugira ngo barokore ubuzima bwabo. Muri abo abagera ku 88,800 bakeneye guhabwa impyiko. Hagati aho umubare munini w'abatanga ingingo zabo baba bapfuye cyangwa bazima mu 2023 wari hasi y'23,500. Bivugwa ko abantu 17 bapfa buri mwaka muri Amerika bagitegereje guterwa ingingo z'umubiri, kandi impyiko nicyo gice gikunze kuba gikenewe guterwa abarwayi. Mu gihe iyo ariyo mpyiko ya mbere y'ingurube itewe ikiremwa muntu, siyo ngingo y'umubiri w'inyamaswa ya mbere itewe umuntu. Abarwayi babiri batewe imitima y'ingurube, ariko ibi ntibyagenze neza kuko abayitewe bahise bapfa nyuma y'iminsi mike. Kuri umwe hari ibimenyetso byigaragaje ko abasirikare b'umubiri be banze iki gice. Iyi ikaba ari imwe mu ngaruka zikunze kugaragara iyo hari utewe ingingo y'umubiri w'inyamaswa. Kuva mu myaka ya za 90, ingurube zabaye inyamaswa zo guhitamo gukoraho ubushakashatsi bwa xenotransplantation, ni ukuvuga gufata bimwe mu bice byazo bigaterwa abantu, kubera impamvu nyinshi zinyuranye zirimo izi zikurikira nk'uko tubikesha urubuga rwa pkdcure.org. Ingurube, cyane cyane impyiko n'umutima, zikora cyane nk'impyiko n'umutima by'abantu. Ku bijyanye n'impyiko, imikorere y'impyiko y'ingurube n'iy'abantu birasa cyane. Ingingo z'ingurube zingana mu bunini n'ingingo z'abantu. Ingurube zigira icyizere cyo kubaho life expectancy kirekire kingana n'imyaka 30. Bisobanuye ko hari ibyiringiro ko kuba umuntu yaterwa urugingo rw'ingurube bishobora gutuma akomeza kubaho igihe kirekire. Ingurube zororoka vuba kandi zifite ubushobozi bwo gutanga ibintu byinshi. Urugero, ingurube n'ubwoko bw'inyamaswa zishobora gutanga insimburangingo ku bindi binyabuzima, cyane cyane umuntu. Zishobora gukurira ahantu hatarimo virusi. Urugero, virusi cyangwa bagiteri zishobora kwanduza abantu. Ibi bituma ibyago byo kuba virusi y'ingurube yakwanduza abantu bahawe ingingo yayo bigabanuka. Niba hari inkuru ushaka ko twagukoreraho ubushakashatsi, watwandikira maze tukayikugezaho mu buryo burambuye. Niba utarakora subscribe, wayikora kugira ngo ujye ukomeza kumenya amakuru tukugezaho. Ikindi, wakanda no kukazogera kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose dutangaje inkuru zacu ujye uhita uzibona ako kanya. Mukomeze kugira amahoro y'Imana, ndabakunda cyane.